Akari Tharaka niboretie thirikari kaunti ya Tharaka Nithi kubathangikira na kuthithia barabara cia matura iria cianyangirwe ni mbura kagita ka mbura ya El Nino mwaka muthiru wa Karibaba Banyakinjeru wardine cia Kariga baugite kinya kuri na kagita gako mukunogokia endo bao kumania na kuthuka kwa barabara kaunti neu na ndi bakiromba thirikari ya kaunti gutonyera na mpwe kienda kubagithiriria barabara yu. Paul Kabithi na Chionanjira Indiku. Kuringana na akari aba Banyakinjeru wardini ya cia Kariga ni ati mbura ya El Nino niombite kuthukangia imwe cia barabara mono cia ndeni kwa ndeni maturani nterino cia Tharaka. Kere barabara itikuthiika atongoria ibathibere thirikari nene na thirikari ya county. Barabara icigeretie kuthuka endero nino na irio tukuromba teno yonka ira ithukangite nkuruki waneno ni choke yegete bora nuntu tukamatana migongo kwira nkareni ra mini kanda tuona bikibiki cia tukamatira no titithongira naga macinani kuringana bo barabara ikari kagita kambura tanjire no yumete nkareni ya thi magembe yakurukira ara muruma kanda yungura Nyakinjeru enugwa na magoro tutithiyaga baba ingi banono tutani gwinoga mbumete ndagurwa ntura no yaga ntundu mbumete magembe nigo ntithimo cia kagita kambura nwarira mbura gakya kana nkathiuruka nkathibwanjira yo barini yonthe yaga ntundu kana kuthongera kinya nturengere agwetwa Chiekamba agututhinete tukainya kwanja ta Chiekamba tithinenwe riagu gahakaria baba gituranirwa inthiguru bora bakumagaria urahithiritwo ari mwarimu munene cukuruni ya Matiri Primary Bwana George Nyamu arabombire kona mukambo wa kurima barabara ino ya kuma Nkareni kuendera kwa Matanka na gutuka Mwanka kwa mwarimu uyu bantu a kilomita 30 na tungi ndi musiasa kwa rito Paul Mugambi tucokia nkatho muno ni nkugi bwega muno no ntonde aga mocie ndioragia ikombache kajera abathare as ibunda oria koro baba kuronda bauria mbache kajera kora kini nkwani gukuremwa emunthe mbasi igakoroka bwega kugi bwega murungu na mugaia bwega ndi ciamani no ntu munthe nkuona kiathika thi bwega arimu uyu gwetu kinya mbere apasi arangaga na kinya kuria ndaka kasi kwa vijana kuria akiruthanjira kurutha kuya kuya maiga lakini amona obu nwangandareka mwicho pa Mugambi ona tukunyamara aya guturuthira barabara kwobu itogocokeria nkara mutongoria gwetu endelea gwobu utikagite moyo uturuthire nkuruki makiria agu thainyanya cio tugu na inkuona mwana oju enaroka pisa gutatoro enu yonthe ni bwega ke murungu akutharime baba igo tutiramenya mantu mamwere turauga Ngai agatuonia njira nuntu bwankari Mugambi no akere no ugite gukurukira mainya make gecuria gutigira barabara ni kuruguka ta njira ya kuthagaje biashara nterino cia Tharaka imwe tukaruthana maragite ino tukaruthana njara kogu Tharaka yonthe twimigwatithania na njira ukegwa twina utongoria mea turutha njira tukarutha ndagacha ikagwatithania ntere mwanya cia Tharaka across this big land kinya forgotten corners kinya kwa watiganirwe tugakisha ukwathania lakini baba takugwa bwega na baba kuthugane tukanoga tutinoga uyu mwambirio tu na 2024 ndio tukubekira pressure bwega ndi tukarutha momo the baba kuwa pressure batasikia joto zaidi bakegwa mwanki na inya muno ndo tutaendelea kufanya hii kazi tukarutha ngama kwa gita riraya na tinjara chionka nontu wewe ndo konge kinya kutakarisa sawa especially mantu maigi kithomo na mantu maigi afya so utiomba tongoreria mugongo mwaji manko tongoreria ntu bena afya gwero weekend kumantere cia Tharaka Bitu Paul Kabithi.